Direktorice Borovina, recite mu najkraćem, da li ste vi pratili rad ove ustanove i na koji način i da li ste zadovoljni sa zastupljenošću obaveznog programa i naravno po bosanskom sustavu? Hvala lijepo. Prije svega želim da kažem da Perzijsko-bosanski koledž, osnovna škola Đulistan, predškolska ustanova Behar rade po važećem nastavnom planu i programu kantona. Interesantno da su to bosanski naziv. Da, bosanski naziv rade po nastavnom planu i programu, dakle po važećem zakonu o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Prosvetno-pedagoški zavod budno prati rad svih odgojno-obrazovnih institucija na kantonu Sarajevo. Oprostite, jesu li vas mediji primorali da učestalije pratite upravo ovaj koleđ? Ne, apsolutno ne. Niti pratimo nešto učestalije u odnosu na druge. Istina da je Lješevo negdje na samoj periferiji kantona. Bez obzira na to, stručni savjetnici imaju svoj program rada gdje mjesečno, tačno, precizno zna se koje škole trebaju da obiđu za taj mjesec i donesu izvještaje iz škola. Dakle, svaki stručni savjetnik otprilike ima 5 osnovnih, odnosno srednjih škola gdje izvještava redovno stručno vijeće i direktora Prosvetno-pedagoškog zavoda. Dakle, rade po važećim nastavnim planovima i programima. Odstupanja su jedino kada je u pitanju Perzijsko-bosanski koledž. Imaju dozvoljena odstupanja, zakonska odstupanja, uvođenje u okvirima zakonskim mjesto otprilike neki 20%. Oni nemaju toliko, sigurno. Kada je u pitanju perzijski jezik, izučavanje perzijskog jezika, imaju 4 sata po nastavnom planu i programu i 2 sata, koliko sam ja upućena i koliko sam imala uvida, je lektorski rad sa učenicima koji su opredijeli obaveznom klubu kojeg oni imaju u godišnjem programu definisanom. Dakle, svaki učenik u Perzijsko-bosanskom koledžu po njihovom godišnjem planu i programu ima 2 obavezne sekcije ili obavezan rad u klubu. Oni koji odaberu perzijski jezik, oni imaju rad sa 2 sata obaveznog rada sa nastavnikom perzijskog jezika koji je sigurno Iranac. Ono, ukoliko je bitno, je to da taj predznak bosansko-perzijski, ja bih prije rekla bosansko-perzijski koleđ. Ja sam rekao u najave emisije bosansko-perzijski, pa sam onda perzijsko-bosansko. Da su sami nastavnici svi Bošnjaci. Dakle, apsolutno nema nikakvih drugih odstupanja. Čak bih korigovala malo pedagogicu koja je davala intervju danas u školi, gdje kaže da je jedina razlika kada je u pitanju vjeronauka, gdje kaže... Pa misle da ulaze ocjene u prosjek. Pazite, gdje kaže da je nastava jedino kod njih zastupljena, nije zastupljena fakultativno kao u ostalim školama. Međutim, nastava ni u predškolskom, odnosno osnovnim ni srednjim školama nije fakultativna. Ona se tretira kao izborni predmet ukoliko se roditelji odluče da djeca slušaju vjeronauku. Ona je izborni predmet i djeca pohađaju. Dakle, prosjek ocjena ulazi iz vjeronauke u sad drugi prosjek. Dakle, kada je u pitanju predškolska institucija, također predškolska ustanova Behar, koja egzistira od septembra mjeseca 2000. godine. Mislim da ima 48 djece u 3 odgojno-obrazovne grupe od 6 mjeseci do 3 godine, od 3 godine do 5 godina i od 5 do 6 godina. Dakle, to su 3 uzrasne skupine koje rade normalno kadar, profesori predškolskog odgoja. Dakle, kadar je validno zastupljen i sva je nastava, to je jako bitno reći, sva je nastava validno zastupljena, mislim stručno zastupljena. Isto tako kada je u pitanju osnovna škola Đulistan, broji 312 učenika, radi po nastavnom planu i programu, važećem zakonu kantonalnom naravno i nastavnom planu i programu svih, kao i sve druge osnovne škole na kantonu Sarajevo. Isto tako, kad kažem po važećem nastavnom planu i programu, oni imaju sada po 9-godišnjem ovom obrazovnom našem sistemu, imaju jedan 5. razred kao i sve druge škole na kantonu Sarajevo. Dakle, sigurno tvrdim
vidimo, Prosvjetno-pedagoški zavod je budno prati rad Perzijsko-bosanskog koledža kao i svih drugih odgojno-obrazovnih institucija na kantonu Sarajevo. I nema apsolutno nikakve razlike sem ovog odstupanja kada je u pitanju perzijski jezik. Doktorice Borovina, da li je bilo delikventnog ponašanja u ovom koledžu? Da li je registrirano tako neko ponašanje? Upravo je gledatelj na neki način mi je dao šlagvor za ovakvo pitanje. Evo, to je pravo pitanje, zaista interesantno pitanje. U situaciji kada se borimo sa delinkvencijom, u situaciji kada kantonalna vlada donosi posebne programe za prevenciju maloljetničke delinkvencije, kada sve škole kroz godišnje programe provode određene teme koje je vlada zajedno sa svim ministarstvima obrazovanja uradila taj program. Perzijsko-bosanski koledž također ima taj program, ali mislim da zaista tamo ne treba taj program. Učenici imaju primjerno vladanje. Niti jedan oblik delikventnog ponašanja, niti naznaka za delikventno ponašanje nije bilo perzijsko. To nas jako zanimalo, jer u svim školama imamo indicija djecu koja idu ka u stvari delikventnom ponašanju ili su već u sukobu sa zakonom. Znate, imamo registriranih slučajeva. U Perzijsko-bosanskom koledžu malo prije smo se malo našalili, ako djetetu čvoku opali, možda je to neko delikventno ponašanje jedino. Dakle, rekla bih da zašto je to tako u stvari? Je li to zbog toga što je to Bosansko-perzijski koledž? Dakle, moramo se na neki način zapitati da je to sa 600 učenika, ama baš da nemamo nijednog registriranog učenika. Pristup, odnos samih nastavnika i predanost nastavnika i rad samih nastavnika, druženje sa učenicima, jedan prijateljski odnos, kampovanje sa učenicima. Ne znam koji bi učenici prihvatili da idu, recimo gimnazijalci, da ih vode nastavnici, odnosno odgajatelji da kampuju. Dakle, to je jedna atmosfera harmonije koja vlada u toj odgojno-obrazovnoj instituciji, koja zaista je i mene zadivljuje. I što je još interesantno, oni uvijek traže i hoće još više i vjerujte, evo ja pratim rad već 2,5 godine, svake godine je rad mnogo napredniji i razlog je prosti razlog, zbog toga što jednostavno oni prihvataju sve sugestije, surađuju, aktivno sudjeluju na seminarima, na stručnim aktivima i što je interesantno još da se kaže, da svake sedmice organiziraju stručne aktive, odjeljenska vijeća kako bi analizirali proteklu sedmicu. Da li je nastavni plan realiziran, nije, da li je bilo nekakvih problema i tako dalje. Svakako, evo djeca se žali, imaju malo slobodnog vremena, dakle to još jednom potvrđuje da se u toj školi radi, dakle da se radi na sva 3 nivoa, posebno osnovna i srednja škola. Disciplina, dakle. Disciplina jeste, disciplina i okupiranost djece različitim sekcijama. I ne samo, još sam imala potrebu da kažem to da jako mi je drago da su, nadam se večeras, razbijene predrasude o Bosansko-turskom koledžu. Zaista na jednoj ovakvoj emisiji, Bosansko-perzijskom koledžu jeste. Imala sam potrebu još da kažem to da unutar Bosansko-perzijskog koledža se toliko razvija patriotizam za Bosnu i Hercegovinu prema svojoj državi, a to govori sve da redovno posjećuju kulturno-historijsko znamenje, angažiraju profesore, imaju terensku nastavu i to je jako bitno da se kaže, angažiraju stručne ljude, historičare, dalje završni učenici Perzijsko-bosanskog koledža, dakle maturanti, imaju obaveznu ekskurziju, a i ta ekskurzija je širom Bosne i Hercegovine, naprave jedan krug i meni je jako žao, možda se direktor nije sjetio toga da pokažete, da je pokazao jedan video zapis kao što sam ja dobila na poklon iz Perzijsko-bosanskog koledža, tu radost maturanata od kako krenu iz Lješeva pa dođu gore do Ključa, do Krajine, pa se onda spušta, idu dole Mostar, Travnik, Zenica i vraćaju se. Za te ekskurzije gdje
posjećuju jajce, dakle sve historijske gradove koje posjete, dakle i normalno ekskurzija je i edukativna i rekreativna. Tako da jednostavno su ta djeca ozarena. Ja zaista, ako bi me neko pitao i mnogi, evo neka gledateljka se javila i kaže da li se to može na druge škole. Vidite, to je jednostavno stvar organizacije odgojno-obrazovnog rada.